Evropa se već 800 godina ponosi jednim dokumentom, poveljom koja je navodno označila početak slobode. Magna Carta Libertatum iz 1215. godine. Ali postoji jedan zakon daleko napredniji i složeniji od te povelje i nije nastao na zapadu, već na Balkanu, samo 4 godine kasnije. 1219. godina u Srbiji nastaje nešto zaista radikalno. Ovaj dokument ne štiti samo vlastelu, niti elitu, on štiti svakog pojedinca. U njemu čak i rob dobija izvesna prava koja robovi zapada nisu imali. A brak važi samo uz pristanak obe strane, bez sile, bez nametanja. Dok se na zapadu ljudi spaljuju na lomačama bez dokaza, ovaj srpski zakon zabranjuje presudu bez svedoka. I tu se ne zaustavlja. Ovaj dokument uređuje sve. Sudove, vlast, brak, nasledstvo, trgovinu, pa čak i život u manastirima. U pitanju je zakonopravilo Svetog Save, poznato i kao nomokanon. Služilo mu je kao ključni dokument za potvrdu autokefalnosti Srpske crkve. Još nešto važno, zakonopravilo nije nastalo ni iz čega. Sava se oslanja na rimsko pravo, na čuveni Corpus Juris Civilis, cara Justinijana. Iz rudnika rimskih odredbi Sava kuje blistav mač prava, ali ga ne prepisuje, već ga prilagođava mladoj srpskoj državi. Treba dodati, zakonopravilo nisu koristili samo Srbi, preuzimaju ga Bugari, a zatim i Rusi, gde vekovima ostaje temelj crkvenog i pravnog poretka. A sad pravo pitanje za tebe, da li je baš ovde, u Srbiji, nastao najpotpuniji i najuređeniji zakon srednjovekovne Evrope? Piši u komentarima.